It's Impact TV Kuki channel hi tuni agenda Manipur Kuki edition bezosi avelin kaima SEIMINLAL KIPGEN na bon chawin lim na kahin nai kini na hi tuni ke holim na rim thupi cho hi le celebration of festivals and social harmony ti chu adi sangai ho Kuki society a festival kumai goluk ibol ho hi ai ho society a hi harmony chamna le lungmon na hi lo le kipum khatna iman no hinam iman lo ham ti sum chang thua hi ki holim na hi nei di wa hi in hi chi ki holim na ding hin tu ne wa Impact TV Kuki channel studio guest mong ki kovin ama se pen na ma ho chu ta la na hi nei ka ting ka koma tau hi who Reverend ONKHO HAOKIP Pastor KBC gambi number som na ma cho Impact TV Kuki channel thaleng leb ka hin nei na hi abana tau khu pi NEIPI CHONGLOI Sunday School Teacher ECANGV Imphal Amazon Impact TV Kuki channel thaleng lem na hin nei na hi abana khu pi HOINEILHING HAOKIP Sunday School Teacher ECANGV Imphal Amazon Impact TV Kuki channel thaleng lem na hin nei na hi ai le ki holim na chu na pan pai jing au hitin kum jong hung thung ding a hi tai religious festivals of hin nei di wa hin na ai le festival golnok kumai iti tingai le mi pau khat zong hin na chila ai ho pawa zong ipi ham festival akiti tingai le hi hilsi ni ama sapenin zam ta pu Reverend ONKHO HAOKIP ko ma na ching festival chung sang thwai cham cha hin nei festival akiti ting le mi pawa hin I ho pawa se ding a chu golnok ku nit nok ni kho ya se thei hi te jong le golnok kiti phat chu festival jong hidi lo hin ni khat se golnok ki mang chu festival ki mo ti jeng thei hi pui a phat bi ne ya kum khat dan si ham kum li kum nga dan si hama ta sa hi han thagaw lam han lang chon dan khan dan he jong le a hlang pi a phat bi ne ya kum ki mang jing good ho golnok ni nei ho nit nok ni kho nei ho hi festival ki a sei thei hung hi ding he ki pam he sing ki hon zan he che dio ta san ni na hi le twin pi nei pi ko ma na sing ka te ai ho Kuki society a hin nga te ta festival iti ting ai la festival hi itabang bang imano ham on the basis of ipi basis a festival hi itabang bang imano ham cham chan hin ta la ho Kuki ho in festival imano ga het thei ding in chawang kut yam imangovin teng chule mim kut chang kut hlon kut sa ai chang ai ti ho yong hi imangovin ho Kuki basis a sei ding he chen chu iga sei ti hi chi chu social festival abanin thagaw langa yong sei ding dan ho religious festival iti teng la hen Christmas iti vin teng le New Year teng chule Palm Sunday Good Friday Easter Sunday hi chi hi dictionary pawin wang festival ati in wanoi mi ten dong festival a kind of festival tin a he in a hin la hi chi hi Bible scholar ho ai lo ale thagaw mi ho wang chun pom lo mai thi a hi in even ti ding dan ham min ka gelin adi na khana gele la khana gele ki lawa hina ki pam he sai le tuim pi hoi ne ko man sing ka te ga hi le festival ham hilo ham ti da ai ho society wa ta ta na religious langa jang ai ho te ka ba jubilee ga man 50 years 100 years anniversary man ho chule ai ho culture wa no mai satha ki ho na or if ham now we kin ko ki to cho hi festival in a ho ham ipi ham se hoi nanggel da chom cha now pui golnop iti zong hilang khana se ya ipi ham golnop ma the zong min a hin la lo the lo e ho in chon dan khan dan nung ju ya na ipi ha obligation ti taute a lo the lo wa mi khat chun ji ani do a hi zong le sa atha ding chu nu apa ham ta lo zong le upa ham asu pi pa ham na pa ham chun abol te ngai atu te ong chu apu te ko ma api ngai ti ta bang na tong so social obligation khat na hi as teng ta le chun hi ji gol no iti birthday ti ong hi alom long zong ki hin na kim khat chun sa a alop kim khat chun sa a zong lop te a hi lo kim khat chun mai cham asima pastor pu ham Reverend pu ham aga akawa mai cham bo te chong chu a chu ki chai thei nai bol dan a hi in choi lang khala se ya mi hi min isim thu hi tam zo hin isim thu na ba na an sai pu pa ki pan hun ki la son chu de modification ki bol ki na modify ni bol zong tam ta min chule a sang pi ai ho hin Christian ho zong hin
Bible biblical ticket to zong akibol zong omki nin kitiba ki panin zong modify tan zakhat akibol nin zong kamu in ate ka na birthday lom chu ipi le her hong chu birthday na lo mo hi na a hin la am ho chu birthday ni a chu am ho chu kipa na a ani ewanga ending chu happy ending ta lo na zon chang dei na khalina long dai na thin na tu ta hi da banga che ho zong tu lai khanga zong hi kipa go lu ti phat na sun inevi kipa go no tam pi bon num le zong na tun te ka na ke chu henge kum thung ke ya ho bu sunga ki man cha na pathin tam sung khanin pu ka ki pe tam hai sam ka bol chong ki pa go no ka kwa ka loi ka pai ai lo ka in sung ni mai sam ka sima ka zong chu lang khana se celebrate bo thei na pathin kan nei pi lang khana henge service government service ka hian le chong chu kum som thun e pui chang e retirement ka pha chang ya zong ka bol thei na ji zong chu hin in sung circle chung ka ga ti he chun phung sung nam sunga dinga zong hi chi ta banga che ho hin ki pa na bol no na ate ka na Bible chung chang ke Christmas song hi ta na ki ho zong pathian Christa e ho dinga apin pa e ki lo pau chu an hi in ai ta banga che ho zong social langa ta asna lo di ti ta ma ta ma hi che hin kim khat chu event song ongin kim khat chu festival zong hi kim khat chu ki na bol ta lu di celebrate ti khat zong na ti hin adan hin celebration hi lo na pa hi tam ti a ne ti chu da se lo no hi celebration hi wang sun event so mean chu le Festival. I like to ibon sa kenga ki hobo bitin na direct open question ga e ho Kuki society a hi festival a hi lo le kumei ititing wa hi ai hi hi iman pau hi religious lang hita ta culture lang hita ta iti iman wa 2019 jan ya ding a hi na open discussion ga ma phat chom na iman wam ai lo le phat chom lo na iman wam ipi condition na iman ha ga ki hobo hi te ama sa pen Reverend Pastor Pai na say the festival iman hau hi phat chum nan jong inevin phat chum lo na jong inevin zalhang hin khwa festival in a ho good hello jong le adang dang ho chu tampi ga se da ta ding ka ting loi ten in sein ten e ho lagau thua sa khulanga e festival ho ajoan in sei do pi bang win dictionary dung zui chun Christmas iti ho jong he festival la hung liang lu de hitai biblical scholar ho nop lo chu min koi ta di he ti our testament now chu good sagi ani mehin it ho jong chu feast the 7 feast ki tin chu good sagi ho he in feast ki ti ting le ne khom go nop lin ta it chu festival to yong chun akiman dan hung ki bang hul hul hi ji chun hi cho yong chu min in i ho ni man na wen al hang pi in an ne khom e bolobin ki pa khom e bolobin Christmas han lang Good Friday jong le a phalanga se ding chun Good Friday ting len ei ma ho bunga hin program ki semu ben speaker li ko bon abang en crusade ke ma bon abang semena la bon ki chalaya ko na ilagaw hen ko hung ki sim do pa kon zal hangin ko social harmony asim do he eze a chu ni ho dinga sa kholanga gol no min nei ho le kin in nei ho hin in ko inamu hin asata na sim do eti mu the he Christmas ta alo an tha lop he ta Good Friday han lang Palm Sunday han lang ep jong le hi ta bang ho ko na in sung hung ki sim to a ho bung ki sim to a nam hung ki sim to pa he tam pi hi mu do thei hi he tu la ya officer tam ta ho le pathina tong tam ta ho jong hi chikin ho a pathinen asu kha lagaw ben han man cha tam ta nin ta sanamen alang khana hi cho zo si la jong chun gin cha lo he la Christmas ding le judon nop na hin ne jong kim khat akim aki ka la chu kin khat am po po le achom be a mandan thim talowa hi chikin pa chu aman gol no ma ta sa gol no le pathian het pha na lowa mang do a hin khu mang ho i ho dinga a phat lo na hin hi chun i ho ding hin thagaw lam sa kho langa iman ho hi a phat na jong amin a set na jong amin ke ma mu chanin thagaw lam ma ki man cha na ho a phat na lang atam na lai ti ki pam ta dinga ka ga sei do he ki pam he ai le twin pi nei pi ko ma to khain sei lang sun religious lang hin social lang pang ba hi ichang yai phat chong pi mai bi chawang kut hi ki pa ta hin aji chu e ho Kuki society adinga hi chi festival hi kum se a November that one ha iman pau hi ki pa pastor khanin a than do ding program chu a ya chu kahin vet zinga hi le e aki china lang pa a ending pa ho
zu kham ho kina anale zu don na aman pa ku kamu ji teng le ke ta ba yong hi chawang ku na hi khat wei se kana chi Kuki na olambule na omlai chu hi chi hin ke de dan aba lewang a hi thei chanin Christian society hi tawin Kuki cha te hi atam zo hi Christian hi ta jiun pathin mi ho pastor ho thagau mi ta ta ataw dinga iko chu tawna ipatwa hi le acha in the chan ge yong hi tawnan hung ki chai thei han lang hi le zu kham saba ho yong hi ki control thein tin iti kum ham chun games village akonin nute phabep hi aki volunteer run zu kham saba amu wale amat jengule ichi kum chun chawang ku chu peaceful ta in aki chai thein ichi banga chu pathin cha ka hitai tiwa Christian ka hitai tiwa le ikut man te ho hi pathin dei banga iman te ule kut di hin tin pathin dei dan bang chawang kut hin te ti hi kata sana ka kinep hi hi adi mo ni la ai le to hin pi HOINEILHING ko man si kin to pi NEIPI na hin sai bang a chai na lang hi hung boy ji na apat lang chu pi the religious lang ipan ji min social lang hi song a chai na lang chu a hi lo khan na hung ki chai chi ipg hi ka ipg a chi a chai na lang pa hi a hi lo lang a hung ki chai ji program ko chizo si hi ipi na pa na hi a chin sa ki pi ai pon na now sen jong ho a hung toi the na dinga nu le pan feeding an bol hi na aba la ban cha anan ne sa lekha an sim sa na school an kai sa ta chu ISIPS officer helding a chu ipi ham kum som ni langa ta ba hung lu ti ni ni ta na hi na hi ta banga hi festival ho a hi lo le e hon ta events ni ho thagaw ta sa social lang hi zon le iman ho hi na til hi kipa na hung kipan ji hi now sen zon pi le kipa pi ta banga kipa na hung kipan ji ai bang chu icha khat na khat ni ide bang ta bro min bol pa achi lo phale kilu hang ji na ha se ji ta bang hun I culture khat zong tun te ka na kut kiu hi lo birthday ho zong hi imangu vin ki pa na hi lang khana se ya na som ka pha na som ni som thung som ni ka pa man chu ta ki pa ma hi pathin thang ba na a hi la ka man dan ni na pu hi ke na su ken zu le sa ka mi a hi la ka loi ka pai to om dan chu sinu vat na ham a hi lo le hi na nga ipi ham khana ka man chu di ta lo hi pathin ka thang ba ding pathin ho na tong ho ka ko ding mai cham ka sin ding pa chu thu pi hin pathin ko ma theng sin ka nei di pa chu thu pi hin chi lo wa ken ka man dan so di lo le di lo hi jing ki ji kiu hi lo birthday le ku kiu hi lo thil I le sin ko ini chaung chu akalwal access pa hi phalo hi na buang chi wa na khami ne le ita sa ya dam na ai akalwal ne ini a hi le isung sit na bep si hi na koi ita sa hoi ta sa nga chu hoi mo la ma chu ki chi hi na zong po do na tam ta po do na zo ji ji a hi ithil bol zo si hi ni hian a hello khat hi educate bol na wi ni le je chang ni angai ye kha sin hi chan angai na chu ting ta le celebrate bol hi tilam pang a phai ta educate ki bol pa hu na pathin thu to ki to a ki bol hen lang hi le thil hi adi zo dem ka ti e tun birthday hen lang kun hen lang ai lo in sung mai cham hen lang thil I za kai hi zong le hau bu so hen lang ai lo le outside hi zong le I ma mi ma hi zong in sung hi zong le pathin hi ki ma sa hen lang na pathin ki dong hen lang chu le I area pastor hong chu am hoi ba su nu yong chu ki chi le it is harmony na ai ma in sung harmony plus social harmony chu ichi de ji di thein de su ka din san adi ma ma na I bol so si chu a cha khana bol de exercise bol na ong bal ting la chai na lam chu a hi lo wa po adi a hi le twin who reverend on ko man si kin ka twin ai ho religious na ga ti na ai ho Christian sa ko ju I na hi le Christmas, New Year, or Good Friday, actually, good ho to ga pwede na. Eh ho in religious lang ay man no. Gospel Olympic tinaw. There is also a kind of festival. Gospel Olympic conference, youth connect. Tiltam ta ibol. Hitsi ibol ho hi apat som na hi ichan apat som lo na ichan Jule hitsi hi enjoy topic na sa social harmony pa hi. Ay hin po do ham lo ham. Chu tang try cham sa ko I bol zo siu hi a pha zong a se zong ma hi a ki bol hi a si dinga ki bol hi tam lo hi a phate te dinga ki bol hi wa nga a ka la hi satanin zong hung thajia na to ji hi ji chun e hon gospel olympic iti wa nga chu a ka la le khu khat dong ki lung no mo ki le dong men youth connect iti wa nga chu izamati le disconnect yong anim mai te de lai ji chu sei thei lo he la ki ka la chun omin a yong la thang pya se dinga chu a
kitup pen chu a pha kitup hen a purpose a bidoi pa chu 100% lung lo mai thing ai bangan a goal a purpose exam ka thun na hi umzi hen tu azo ka sei ban jama chu tu ala ya pasol le evangelist tam ta missionary inti ho jong he program khat ki bola kin ki bola olympic youth olympic ham gospel olympic ham khat alo jong le za chum i bol na wa ko na hi speaker on missionary challenge tam ta bol wa ko na hung do atua china cambodia mun chuma chi ho hi cho aga hung ye hi ji chun gospel festival ki bol ho hi aga pui ti thewang hi pu in aphama ma jeng hi cho zo sia ko na hila chun mi sang khat ki khop na la cho sang khat chu mo phat lo hin sang khat ki khop na la chu mi thum mi li hung phado hin mi thum mi li pa chu amhon pathin thua i ho in le pui phat le social harmony hi cha ko na cha lampi hung do ki the tiang chu ne phat ga se hi a hin al hang pya se ding program khat na bang 100% a phayati hi ha hi 100% asimong ati ne yong bang ha hi ti chu ne phat ga phai be ai là tuyên pi này pi có bạn chỉ cái này tôi hi ai họ cùng dòng cùng hi tại tàu cái nào tôi hi the most awaited tàu cái Inga zingo Christian te họ society Christian support tàu te zui họ tàu te le ai họ Kuki society te dòng Christian tại hình dạng Christmas New Year hi hung hi si Christmas New Year hi tu cùng sẽ sai mà nó cũng sẽ là cái mà hi si hin social harmony masanga tu ahin apo do am samsai Christmas hi hu hing pu pakai Jesu pin na hi social harmony wang chu apolut poi ki ponte amang te ho chun pathin dong puma pakai nei puma in man tin chu le aki chai na long chu social harmony lungdi aji chu hu hing pu pakai Jesu Christ ai cham na leng chapa a in ama hin chamna ahin pu lu den hi chibanga chu e ho ama ni te chun chamna e pe thei pa pakai Jesu hung pin na chu tau puma in man teng le ilung thima chamna hum tan tin ilung thima chamna hum teng chu le iti jong le i society a social a i ho bunga inam sung igam sung i veng sung a hi iti jong le chamna le social harmony uminte ti hi ka sei do nom na bana point neu chakhat ka ga phenomenon Christmas kum khat anaki man na chun Franco German War 1870 apat 1871 sungai gal anaki sa novin gal anaki sa nwa chu ipakai Jesu Christa hi chamna leng pa hi dan chu gal ki sa dinga France te yong sipai hoyong trans ko a umta Germany te yong langkhat langa trans ko a uma ki kap to dinga ki go sadima umtaw ahi wanga chu pathin thagau thengin kidang ta se pai hola chu na to danu chu mi ping tha hidingin ka ta sanin ama ho Franco shipoi khat chu ahung ding do in o holy night o zan thi ti ain sa ni wa choi lai ain sa de lang khat langa German se pai hon France se pai ho kap dinga ready a ki go sadima umte chu amola se pai khat chu ahung ding do kinin pathin wa choi la from heaven above to earth I come pakai Jesu Christan awan lal to na hinda tha leya ahung kum tha la chu wa choi la cho in sa le phat chom khat dingin peace chamna social harmony ana umthi ni chia chu I Christmas man te ho yong hi isu di diu de o min Christian even ahi wa nga chu abang kum le satha hil ji ham ai lo le bule me neu cha cha ji ayong hi harmony mok ya yom this harmony na yong asu the ja cho tao puma pathin cha ka hi ta Christian khat ka hi ta hi le pathin tim puma pakai Jesu hu yung pu pakai Jesu hi tim puma ama lim dinga ta sa yung thaga wa yong pathin de dan bang ta hin ho mang puma chamna leng chapa hung de ke no chamna kan hi iti teng le iti jong le I ho bung sunga I society inam sunga social harmony uminte ho bung sunga kipana lung thaina uminte lung diling kilong ki leng thin te ti ka kinep na khaden adi mama zing na song he zing ai le twin pi hoineiling ko man si kin ka te to asu aphat na lang ase na aphat na lang na hin long ka te to hichi festival nei ho or events nei ho hi I pi pen kun
hichi harmony pai asu mangzi ipi ball pen pau khana ma ki Christmas or festival adang dan hizam na ipi pen pau kun hichi harmony ding pen ku ala mangzi hanan ma gel dan ho festival na golden henlang ipi hizong kana say tabang chun birthday henlang ipi hizong ibo tau hi ipi han ipat ti mo le thil hi akoi ngena ki pan hi na koi ma na sidinga pat lo hi la happy ending thelo pa hi anawa ji hi na le ipi ti ham pathin le setan ipi ha ane ki bun ti na tabanga hi na asi song apha song ania hi he na ta hi ji ko mi hi hin i het thein pau si le pha het ne hi chan ki bol bang phan ti pathin dong ko min ki bol hen lang hi le wa walinga ka kin sa na chele thizo si zong hi na hi le hin asi mong ye ta hi mo ta si the zong hi po i society ki ti na tun khat chun he nge si na ne me the khat tha si long mi ti mi him lung thim ki bang lo hi ken ka no sa na khat zo khat tinga nu lo me the ani no sa na ke dinga na nu lo me the na enjoy dan pa zo thil chung chung hi ta hi zong le ga na common dinga mi hi mi a chi the pi khat pathin mi mong di mi hi mi mong di ti khat zong hi ong ki nen je ja chu hi a festival ho im zo si hi na hi le a sang pia hi Christian hi na sang ba ipu ipa chon dan ho ate ka na za ngai sai e lo le zooming ani ne ho so sem ho hi peaceful ta ni othil lang khan asia na koi ma akidal ipi lo hi tu lai khan Christian e hung lu ne hin setan zong hin bui pi kham in sa le na setan zong ki kum ai cha kham me ho kham thim thim le phatia khala ga su bi za ki ban za ta tun langa thil khat celebration mo na akham khat chun thibe chani khat ki kham la mi su bui da abui ne ding lo hi na khana adu ani e hin ma mi su bui da bui lo ji abana ko ma su be ba na na ta su ki su bui tu bui hin ju sitan ki kum ne hin i bo zo siu hi in za ka se ba access lo na ata be siu lim ki hen na ipi din mon ka him chule itan dia mi ka su si the han ti na pa hi ilung thim hin ki nei the le chule Christian hi nga ga pathin ki pom ta ba hi le Christian ju ke he ti a hi le pathin nung ju ti bang ipi qualification ka nei nga ti pa to hi ki dial be leo hen ki be chi leo hen til hi wang na sa ta hi ipi ham alung tha dai ho su hung khang to win tin na a chi wa ho cha thang khat hung ki break ki man za min ti til hi hung ti thein te normal ta ti he ipi ti de ham pathin za la chu pathin i nei wo de pathin chu dong leo hen hung ti ti pai ka se do na ai le tu pu ren on ko ma chi kin ta enjoy sai bang religious festival Christmas New Year Good Friday on religious lang religious a his religious lang ai pak jing na chi apo ina ima sam de kon tu ai ho social festival ti tau ti or cultural festival ku thi ta or ai ho in sung kin ho hi ta ai lo le I ham thil dang dang na I bol ho hi masang lai su pi hoinehing en sai bang chun pathin jaw lwa anaman no pathin jaw lwa anaman masang chun boina I ma ai le tu pathin jaw na tu te ka banga ku da ki man jong le pathin thua ki pat thana ai lo wa hi jong le phang ka sa thana ki bol pathin thu jaw ta ai lo na pu pathin thu jaw ta so ai wanga aboina harmony a chaina hum ji lo pa hi iti ki go no ngai ha hi chi social festival hola hi iti ki go no ngai ha hi chi jung jang chai sam sa ki se zalangin khu a long de la thei na ding wa hi social harmony na dinga hi sa kholang ai se hi ji chum na spiritual harmony hi masadidan he chi masat lo ja hi a hi thei lo khat ji alang pia chu nang jong ke jong mi jong Christian hi wa nga chu izemati le chondan khan dan ki hil lo te jong ki thei adi ta chu wang chu in sunga hi ha ta awang ki hil wang ngai de dan ke chi ke jong kala sam mi dang jong thasam mai the ke chila ya Christian hi jong lew han hoi lam khana mun khan ai chi wa le Christian itiket iti ho na kisin sa de dan chon ding dan ho zo si in sunga khat cha he ki ha control ta lo he ja he pam lang hu pha no le I dei de ya ti ha jong hi ham ti jong hi ta sa na hi chong le ei ma ho bung cha jong hi e hon I doi yu hi abang ting le building jong e devin dei de mong a hin abang ting sum jong e devin dei de mong hin ama bang ivet na le hin youth ho chong la dang ho chon ding khan ding dan ho na sa ta ki kho sa lo pa hi ki chi jong hin na sa ta e su boi ham ti hi ye chun tu apa na e hon golom ima ho hi e bolowa harmony am dinga la ma sa pe na spiritual harmony ma sa nga hin abana chu in sung hen la ho bung yong chon dan khan dan nunga go lang hoi kiel nga hin aboi ho khoi ve na khun lekha thiam lo boi ham ti yong hi kil lo hin a thiam cha yong khumi su boi ki pang ki
Hiji chun lagau thua idin da wa phatake cha lagawa harmony inei theni ro ipanwa in sung le hobung sunga phatata kilwa le jalang hin kwa hin I hoding aphat nau min te ti hi sa ko langa ko na tham phat ka se the hi ale tu Kuki society to da hai iso pi mai he ho ki e wa sang ku me hi na festival ta mai so ai ba mo festival anei se le a boy be ti sa khalop so ki sa be se na za khat la ngam ka izau le ai ba ai ho hi religious festival hi ta social festival hi ta inei se le hin ni a boy na khat te te so a ki dal le lo la ki to bai pham khat kai khat mang su gin te te na ai lo khat khat akin na to ta akin no ta ve khosum khat le khosum khat na hichi ipz hedan hichi he this group with open te inga ki ho lang khana sei dinga festival iti ho gornum iti ho hi azi umahi ku chu ipidinga ke mangham azi umahi chajong le ipi hi chu yong le azi umhin hichi ke manni le hen hichi thusim chu ki het do be a message ka umhin past present future la dinga message ka po hin thupi kha cha po le hin jong le ipidinga ki bolham ipui paten iti ne bolham jong le ho thua iti ki bolham ti pa khu umahin hichi pa khu mai lei ho iti daham Christian lo hon jong a bol ting le hichi a custom a cultural ai lo yong le a purpose a bidoi pa khu na sa ta focus u hin te ka ti to ai ho a cho bang te le boi nau hi hichi pa boi pi di pa khu hitaloben thil chum zo a fashion pa le adang dang pa zo hi I ha boi pi kha wa le ai che pa koi man hetaloben a hello ja cho a hung jong le ai chi chu hello a hung a le thil chum chu ma ki boi thei ham tiong chu hin lang khana se dingin festival I bol ho golno bi bol na han miss han lang ja chum chum me thang oben hi chi ki han khu chon che theyong ki ti thei pon a pha po yong ki ti thei pon a phat na tama tam he a hin question I ki do ho hi abang ting le koi koi te thu simi dong oben abang te le thil chum chum mi dong kut to ke sai kut ka ti teng le chabang kut se ka ti he pon pineapple hian lang orange hian lang alu ku jong tam tam ama kut to ki tu chun question ki dong the thu do ki dong han la le aung ho jong ku na hoi ki te na za ho yang chun am ho culture e ho I ku nu chan he tu an sim diu hin origin pa che he origin pa che hi chi a message pa a thu pa chu mi ho jo a chi jo chi ke phachum den to a chi pa khu be se ta modernize iti wa na modern tai ma modernize in ki bol wa le hi chalai khu ke leng lut lo ben ai la ya ham hang out ki boda na num ta ki boda na ba ei su khau dam ti chu point neu khat ga se hin loi ten jong tam pi he na detail in zang comment hin pi wan a center service gon interview ro ma hi lo za chuna amon so so do da hen na to se manga chuna ama hichi culture festival to a base to chi thu to ki tu chun question ho hi dong the ram chun knowledge sei lo si hon jong an nei ti ta viewers mo chuna ta so oh hichi aki bol hichi ja organize ki bol ti kha chu like ki panang ki pan do ti kha chu ke thei di ta chuna akiti mat na pa festival chu to akiti mat na pa to pastor pun a sei banga chana orange festival a hi le orange si I ti ki tu ham te ka na ai lo le orange si I chan ya phachu ham ti hoi be I dong wen lang ai lo le pineapple festival potato festival ti tiang yong chu le a concern dung zuin a topic dung zui chun dong le a candidate iti de a pagan iti de ham yong chun hoi ta presence of my nei kuma akitu chena chu adon bu thei di chu relevant to the point organizing committee ho hin na isi ho hin ngai tu chu hen na a hoi ten organize bol na pa idea hoi ta po thin pa bol thei hen na hile chu ti le lo thing di za cho cho mo educate na bol na ta kha chilam pang chin bol ta ngai dan pa chu ki ho tu hen na mo chi to bes sun hin dong thei na ram chu ni pin hoi ta chun ho les ki nei di adi mama jing ta le tu direct in ra kan sai bang chu Christmas New Year night cha hi ta na hichi hi iti ki kon ba hi a hi le social harmony ni thai da ham open ta ga ke ho so le it iman dan ba adi lo mai jong hichi ji a hi boyo hi le hichi ji a hi phachu pi ni cham cha ke ho na ga ni ken ka hin sei da ke gel dan in wang ke ki gut dan ga se yang pathian do pi na ding ke hi pathian cha ka hi ta in kai nei po yang pastor a hi in ka ki gut teng la hin November tha ve la hin ka ki go pan si in preparation ka nei zin azi chu bible la hi vet le Mary chu chan ya na ki go ai lo le
ita banga chu pathin cha ka hi to ki thona taw na pum hin ka ki gunge pakai tu kuma hi nangin pha na sa le nang ma pin cham pha hu hin pu ka pakai jisu nang ma na hong pin ding iti ka lem ding ham kalung sung kot ko hon su ke wa Bethlehem bong ina pin sa talova kalung sung chi uwa ka pin sa thing na dingin hi hin ka taw si in pathin lo pin na dingin ani na hi iti ka tawa mi ti le lungset ta Christmas aga manding ko na ai nei pu achan lo lo yong omin ai nei pi chan lo lo yong min cha chan lo lo yong omin hi chu ho chu athun lo na ding pakai kamazon kanung sang ni ta sadam na thagawa dam na nei pi rin ho bung mi te ti ho yong de le kai nei pu hi tu a hi molnom pastor area apu a hi pastor let holen chongloi ama area zong la area lui tui la area chan ge yong akitaw pi game sules ding yong akitawin ka na ho bung Emmanuel ECA ho bung cham na le bit na dam na le bit na nei pi rin achi amang akap akikatu akisun to lovin ti yong he ka taw na khat ka ki gut na khat ai in abalin pathin lo pi na dingen WhatsApp in so ke yon YouTube mala ingai thion Christmas la ho hi mean forward in bol ho hi ka cha te ni to kaga sabin kaga ngayon Bible ka sin na hile mit hilongin wa choi la hong cho ti ngai thin Christmas spirit chu ahum thein Christmas chu ahung nai tul tulin ta sa yong thagawa yong nasata ibot angai ti hi Christmas chung chang kaga se New Year ding hi ti le iti ka tawam til taw na lam pangin ga se len pathin lo pi na dingin kumlui hi 31st December hi dam selin farewell ni bol pi win lang in sung mi kim kayin ho bu mi kim kayin aban le nangin phan sa le pakai ahong lung ding kum tha 2020 January that one long in sung mi kamazon kanung sang ho bu mi kim kayin nei mu so lang nangin kum tha nei pi diu to pila kum lui hi chon se na lunggel ka nei te ho hi chon se na zo siaw nang man na sop thing sai le nei tol mang te lang kum lui ki tol mang ding to ki thonin kum tha hi dam sela nanga dinga hin khotha mang thei chi ding Krista nang ma hin da di ta nei che thei ding ka in sung mi kamazon kanung sang ho bu mi ti hin taw na kamang si kita bang chu ki bo na kan nei si ki hoi nei sang chang Christmas New Year ti teng le kyong ki gun na sa ta ka ni zin masanga zong ka ta te yong hin yong na lai ai se so na mo ho hung lung ding Christmas ho sang ge zo shagaw ta san ki gun na sa ta ka ni zin December hung rum na sa October ki pa naw ka ni pan si eta ka in sung ke ma hi chile kanung ka ma hi in ka ho bung na bui nam na lo ding hoi ta man the ni ding ta sa lam no ka gi bung gaw lam zong ka gi bung din sa te ho zong Bible a sei du ho to ka gi bu sa chile ta sa lamang chu I sei wa nga zo ta sa mi hi mi ki hi ja chu bon ni che that na pi te ham akilom thei dom ding na ama sang ka ki bung do zi ta na a cheng ta la ho bu song a zong bui lam na lo ding ti hin a chile ma ba ni ko ani wer hong ki pa ta in su ki kim in ima cheng ta i society zo abit na ding ban do ke e ho na lo ding ko pa ti ko ma ka thum zi ka ki bung pan ta ke hi ki khat lang bon chi ke ta pa thin za le in song he aban ting zong le Christmas ti ho hi ni le cha hin ke hin ka ha bui pi ko lang khala se ya hi the hen lang I na ki ni hen na pathin thu zo hen thagaw la mi ha ni ki ni hen lang le ti hi ke ma lung gel hin hin la ke ma lung gel chu ni him adang lung gel zong hin lo mai the hi za chu ke ma lung gel ka hin se hin chile ho bu song zong hin lam kai ho ding adia na vai hom thing the na anei lo vai ni hin ki tu na harmony chu the lo spiritual social harmony the lo di hi za chu ama sa hon se banga chu social spiritual harmony ma sa ma so no thing that social harmony hu din hi in e ma ta bi ki bu na ngai chu tin ta le ki chu ho lam pang song hin ni him hi hung chi di ta hin iti a hi le pathina ki su di ma sa la ngai abana ni nu mi pa isa chu hin su di di isa chun chu wa in su chu hung hoi le society hoi hi ji ni ka ga ti a pa ma sang ka ga sa ma ngai po ke ma ka ki sim phana ka ji ka cha te ka sim phana taw na ka bu ka hoi ta ka pathin ka but ba chu ting da pathin de ba hin ku kan man sa thia ka cha chu ka sim phana hi le ang nu ngang gu hlang te le hoi ya thata ta Christmas lai New Year sa hen lang da ha chu ku na ga thazong le dan khan dan he ba le social reform family sunga nga ma zo si charity begins at home ti da mai ke zo si thagaw le ta sa ni sunga ki pani ya simi nu mi pa na sa ten mo pu na ki ni ti lam pa ki
za mi nu mi pa na sa ta pan la din cha ti ho na ki educate ni bol thagaw le ta sa educate ni bol it is only at na wa chu ni te mi ti ta lo din pathin lu thain hi din hi hin Christmas and New Year ke hong in sum chu ki chana chu ka ki bu no he thì có mấy này tuyên reverend ONKHO cái trong tràn hình xây bị bên lăng na mi pi hồ dấu sĩ pi pi bộ nông nai ham thì Christmas New Year social harmony um thành này na xây bị thành tua loi tiền nên sử dụng cho địa số cái giờ cho ít cái bộ tiếng lại hiệnวันนี้มาจงกิสุตัวมังไงจงเลยอินหอจงกิสุตัวมังไงจนบังเอิญวาลปาขายดอนคริสเตียนฮีจงเลยอินเดียคุปีเลียนหัวอาจูคริสเตียนโลหอนจงบอลคิดได้เห็นแต่บางงานกิบุนตั้มตามิที่หัวจูดีกรีสตาร์ดิ้งไลท์จุ่มมีบอลเลยเห็นทิ้งทางละงาจูจางโพลพุดด้วยเห็นหัวกิบุนเนี่ยจู่ที่หัวละงาจูทิลจุ่มคริสต์มาสคนละงามังทิ้งทางละงาหัวเด่นจนวัวจะหัวลาเก็บฮิตยาจะมีกิบวงไอ้จ้องจู่หิตเท่าไปจู่ไปไทยเห็บป่วยอารมณ์ถึงแอดเดสหิตายจอนเสียนเห็นเราเห็นฮิตคริสต์มาสที่หัวไอ้จุดละโกลนบอพาดบีอัมหัวเอาหุ่นทุนตกกะอาฮีอินสุมีเตหัวจงอีปูกีนาวตั้มตากิเลสเทเราเห็นคริสต์มาสของทุนพาเลยอีปูกีอ่ะบัวนักกิเลสละรีลีฟกีเฮียกิง่ายจังเห็นคนนบกิมังเห็นอะไรจะไล่กิบุตรด่านทุกปีเป็นนาเสถียรวังจะละหวายอีพิจิฮัมคริสต์มาสอีพิจิอากิมังฮัมตีป้าจงเห็นเดี๋ยวจะช่วยเลยวันนู้นเลยสิไม่รู้สิจอนเส้นนาละนัดตั้มตาในหัวจงโลกินเนี่ยที่กิดำเทียนจอนเส้นนั้นที่กิจันเทโลอัลโลโลเห็นอัลโลโลyung jan dam diu pa hu nai ya chu ama ilim naw ama I thang ba naw hi chi pa chu hi chi mitin in he na le iki go naw hi hung di in tin abana a decoration la fashion pa chung jang tin abon da chu ama le chun iki man chau hi lo den dan lon tin da kum de chun a chai nai na cha cha ni nom na som to poi reverend ONKHO ko ma si ki jing ka na e ho Kuki society te ko ma hi chi festival iman na maybe Christmas or anything good or chi social harmony um thaina ding ma hi ti man na hi tan ti si phan ma cha ni sai ama sa penin pathin thu to akitu nga jin ani na in akimang pa chu ama golno pa chu ipiji akimang hamti pa chu committee hon agel kho a ke chu mi ho head sa nga jin jong le ema in sunga ko na jong hi chi golno pa ipi ham tai hi chi dung ju ya iwai ko no nga ye ti chu nyau khat ga se to no pi nei pi chong sa ni sai ke jong in sunga ki pan ding a hin thil pa he mi nu mi pa chu Krista in e nga yin ataw mi nu mi pa hi nga yin icha teu chun apha asi a het lo ja chu chi apha hin hi chan gi hin na chia le apha lo hi ti taw pi puma taw pumin ki vai ha le social harmony thein tin in sunga harmony tan te cham na le lu mo na tan ti adi chama ji na ki pa na hi hoi ni nu mi pa bon sa din sa te ko song tu hong chung ding Christmas and lang New Year hi zong le ei ma ki sudi ma sa hitin chile in sung sudi hitin tagaw ta sa in dam ma sa hitin tagaw ai dam ma sa lo ta sa chu ki dam zong la kana lo hi in iza si ito ai tham ding zo si ga do bang ba hi probab bu som lo bu chang thun na ase da banga na to na bol chan chu pa kaya pe do si le ama na lo sin sa de ti su ka ga se no hi he no ni bang India hi jatam ta che ne hi India sunga hi festival hi anisi akimang a hi kimang jing hi kiti jong ne di mo lo ding a hi India sunga dal haw hi Manipur a ki hung jong ne Manipur sung jing ngaw hi festival kumai thingol hi atama tam jing a hi in chule ho Kuki society jing a jong social tradition chule culture religion langa kumhei gol no festival jong hi tam ta in nei bin ala hi si man ho hi iti man ho ham chule iti man diu ham iti in manu ham ti igelwa adi la umai le tuni discussion hum ki bol dum zuya hi hinto thein hinto wa hi a hi le chamna le lungmon le harmony su hum de this na tu a nice a hum Christmas and New Year a jong hi khel na hu ma hi a hi le not only different sa imano hilowa chilanga chamnele lungmon na pa chu human do ting wai society wa ding khan to na machal na chule pathin lung thaina chu chan di he ti chu tunia ki holing na hong kita la he tunia ding agenda Manipur discussion ar Kuki edition hi chanin akichai tai chule tunia panel hum thum ho jong Impact TV Kuki channel thalangin na chungwa ki pa thu ka hin phongin he hichi hi tuni program phachom pin ho Impact TV Kuki channel official website a comment le feedback ni hi pi thayo he tunia ding hi chan hin akichai tai muntina gazausi na bon chawin mangpha